Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasin ka baar ka jela kan yo aban penlong biang nya ka rensan nya kura ya ka bala tip kum ka BFI East Zone Men's Boxing Championship arajar arpulai ka ban sedang nadu ka khat nyo hadu ka khat khandai terik unailar hamadan kur kalang Bhoy Rembang Ribhoy District. Hagini ka kenti ka baar ka Ribhoy Boxing Association haringkat ka jinge trailang bat ka Meghalaya Boxing Association kala pediang ban penlong ye ka rensan nya kura. Habaya keren bat kinong thok khubora kalai terik unailar Presiden ke Meghalaya Boxing Association uba Cornelius Karhunai uliatho bahagi ni kekenti ke bamenta kindon South li ki jela ki ban wan banya shimbenta hagani ke jinya kop bat kini ki kintop ke Sikkim West Bengal Assam bat ke Meghalaya kumbaga jela kala yo Korea artli kita kemak siar bat santli kita kemar rupa haus nem balala Henry na kalyang Technical Director ke MBA bat ubalong ru Joint Secretary ke Boxing Federation of India uba Larry Karpran ulakmi baha kani ke kinti ke bamenta ke jela kan yo khur khambun kita kema mulai pibra nga di Cornelius Karhunai bari Presiden negara Ribhoy Boxing Association aju kor bat Meghalaya Boxing Association ki hangning tagas ki nang nekat na kalyang ki bari secretary juga Meghalaya Boxing Association iba Don Marwai bari treasurer juga Meghalaya Boxing iba Daniel Marbanyang dan bari joint secretary juga BFI iba Hari Kapran bari tunjur bari kumI technical director juga Meghalaya Boxing Association dan iba Roger Sundaram bari executive member juga Ribhoy Boxing Association tunjur ide ulang asis ya kan ya Meghalaya Boxing Association ini emtas ni siapa ban tiba nak liang Ribhoy Boxing Association ringkat kerja train ringkat lang baka Meghalaya Boxing Association wilayah temu ban pelong yang taka E-Zone BFI E-Zone Elite Men Championship andi ni pelong hapo ka maran kurpalang ka ban hapo Bhoy Rembang hapo Ribhoy District hakan ka hakan championship Kindon South League State Kindon kata kali hapo Sikkim West Bengal hapo Assam bat jela Meghalaya juga hagan tarik kan buan pelong kalau ngadu kanyo rakat kandai tarik tu na Agos arja arpulai pada bagi technical activities kebenaran ya minta dengan IT bagi arpulai bagi technical techno bagi batai syah arpulai mulai Ribhoy Boxing Association sekalai train kalban Meghalaya Boxing Association berpelong ya ka BFI E-Zone Elite Men Boxing Championships mentau benai tarik khatnyo hadu andai tiap kurkalang ground Ribhoy District kawai ke ba sultanat kalong ba angina yo pan pelong biang sesien ya kanika E-Zone ka ba ngila dap pan pelong sesien de ajar ka kendai ban mentangis ngiyo biang man pelong ya kanika E-Zone kanika kandan hadu kendai wi kategori kabadai saupra sanpuai sanpsau sanpunyo Ndrupulai point san nanta ndrupinyo nyopoi wanyo pusan PG tiga dan kendai teligi wi kategori nak kalian jong Meghalaya Boxing Association sengkat bagi Ribhoy District ina ya syai ban penkre ya kani ka tournament ya kani championships dia nak kalian jong ke kena jongi ru nak state jongi nak jela jongi ngila ya po ya kani ka section trial mentau penai ar adu sauterik kum sibenta ban jet ya kinong ya kura ki ban mi khmat ya gejala nam takani ka E-Zone Boxing Championships baru kan sedang no ka coaching camp so hangni endo sports hall mulai bunro na do kan riu tarik nyau tarik adu khatsan tarik mentau benai dia kat kum wangi ya pet ya kani ka jing penkhe kalau ka ba kau belabiang kau Ribhoy District Boxing Association singkat Meghalaya Boxing Association kalau ya syai nama ta kaji penkrea di kurkalang ground baru ki member jong ka Ribhoy Boxing Association singkat Meghalaya Boxing Association kelai kendo ya sport minister ban pendip ya kani ka jingin ka ban peluang the Ribhoy District tum cimenta ke ladan kancing ya keren baru buat itu di lapan tu ke jengarap nak sarkar baru ikutmen bagi sarkar kan irap ya kan ika boxing championship sebelum hantir dia
kawai kalong ba kani ka izon boxing cha izon kalong kawai ka benta kalong ba ken ailat ya kini ki kun selama jangi ban pen i kasap pong jongki bat kiwi ki jala ki bede na West Bengal Assam bat Sikkim di kadai kabuk ser ki nomor swa ba ke kadai kawai ka kabuk ser ya ki kuma ki pen i ka ba kasap pong jongki batu ki dan kanu ka kertan ba jingin akai yala dia nomor kin sedan ka National Boxing Championship semantau senam ke masulong ha umnai November kejenglut kan buat hi ha ka accommodations bat kabam jong ki kena ki boy sementa batu aku juga por pen kre ya ka rensan ile ka boxing ring bat kiwi ki jenglan kam ki ba de ki pandal ka ki bengin bu kum ki kanopi kini ki kiwi benta batru kalong lak bomno kan poi hi syaka ratap ye ralak tam ye kan dan ka jinglot alor kanika izon boxing championship kandai week category la dangi bon twa ya usaw ko mod south state ko mo lai pun rewot na ko jilla kan ngot pi ose ingin yo se la ko no prak dai ngot di tamak ser batu obon naik lagi mod santli ki tamak rupa lagi kermen menta do kan dan hi kita hi isor ki ba ki khna jong ki ken pau ha kanika championship hadin ko jitmu main la boy boxing nation lo ni wana do sing bangila stang mani seng mani nang ki para members berapa habang ina don ko ke jing habangin pen kha gitrat ngan nati jaga-jaga ba kham kan nang short kim kita ke jaga training center pocket skill center bangno nang ban highlight i khna mana ina kunong nong ki ba don kata sap ki ba kwa ba thrang ban rung ha ke jai ya minta kar rum tam ne irang duna bhai ke lai training stangi pungi duna ki coach ni kai lingba ka jing hadin jing ni ga jong training cham le se ada kada lingba ka jing rap nang saka jing saka telah jing abangin nang lang yo ki pan bahang ni melak ban urlong kita ka jing thu jing bangin nang training su man ki kenjang nang bangin pen mi sipun kita ki inong kita ki rang ni le kai sama ngin ta kalawi ko nai da ambang ni report semai bot ke jelai berkoi